Baba Nkosi yezulu nomhlaba, ngicela Nkosi yasezulwini kube ngakimi. Nginovalo Nkosi, ngingumntwana. Mangi kule ndawo ukhona obaba, ukhona amakhosi aseNdlunkulu, obaba bafundisa abavangeli, ukhona ibandla lonke abakhokheli omabami. Nginovalo Nkosi, ngicela Nkosi yasezulwini ube ngakimi. Ngiyayibingelela yonke ihamende ingcwele egameni lwenyazi lwezulu. Amen. Bantwana benkosi, indawo engikuyo iyasinda kakhulu, kodwa ngizocela ningilekelele. Noma nginomkhuhlane kodwa ningilekelele. Ngicela uNkulunkulu angiphe okuvela kuye, okufanele kudliwe abantwana bakhe, kube ukuphila kubo, beqhamuka amagumbi omane bezothamela noma beyomelela leli lizwi lasezulwini. Ngingaboni kodwa bonke baphume bekutholile, bebephumile emakhaya egameni lwenyazi. Amen. Ngicela ngesihlabelelo 185. Sizinalo lo milodwa Nazaretha amahle Nkosini, le ndawo engikuyo ifanele abantu abadala, ifanele obaba ingane. Noma Nkosi yasezulwini nginovalo ngesaba, kodwa ngiyacela Nkosi ukuba Nkosi ungikhumbuze, Nkosi yasezulwini, lokho okwenza Nkosi ukuthi kuhlale uthando kimi, lokuthi ngikwazi ukuthi uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini, ngimsebenzi owayenza wena Bombela phakathi komuzi wakithi. Ayibonge Nkosi. Lapha emzini wakithi
waseManqwabeni. Insizwa yaZalamina yathi ma kungena lo mNazaretha emzini kababamkhulu, yaphenduka ehlaya emndenini, yaba umuntu elandela umuntu. Baze basho bathi asasingazi ukuthi lekhaya khona umuntu ophupha kanje, alandela umuntu. Lensizwa yaZalamina ngothando ethandwe ngalo yabambelela kulo mNazaretha khona inhlekise emndenini. Kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu efuna ukubavezela, efuna ukuziveza uNkulunkulu bakhe. Kulensizwa yababamkhulu ekuyona encane kobaba yayikade iboshiwe isejele. Kwafika umbiko phakathi komuzi ukuthi ubaba omncane sedlule emhlabeni. Wahlangana umndeni kwakhulunywa uvunyelwana ukuthi umzimba wakhe awubuye lapho ehambele khona uzotshalwa ekhaya. Nempela kwakhulunywa nabaphathi basejele abahulumeni, yaqalwa ukuthi hayi lensizwa bayibuyisa yayisilandwa. Lafika usuku yalandwa yabe seyiyotshalwa. Manje insizwa ilandiwe iyotshalwa, babe khona-ke abafundisi ekuyibona abomndeni abakhonza kubo noma abakhonza emabandleni abawaphethe. Lensizwa engizalayo yayikhona nje ibukeka njengohlanya, umuntu olandela umuntu phakathi kwabantu abasindisiwe nabashayela phezulu kakhulu. Yatshalwa-ke lensizwa, umfabamkhulu watshalwa kwaba kuhle, kwathiwa ngegama ungenile ezulwini. Kwadlula isukwana nje lathi lophela isonto, yayisifika lensizwa ekade itshalwa. Yafika unkosikazi wayo, yafike yathi nkosikazi, ngiyakuthuma hambe kubhuti omdala, utshela ubhuti omdala ukuthi ngicela angele kuShembe, uShembe azongikhipha kuleli jele engikulona. Namhlanje iziboshwa zisangibulala la ngikhona. Wasuka umama ezokukhuluma kunokuba kwendane nalathunywa kuye, wese abafundisi bakhe benkonzo. Wathi hayi nginesimanga la, ubaba wabantu bami uyabuya uzothi ucela ukuthi ayeme kaShembe, uShembe umkhiphe ejele ngoba namhlanje iboshwa zisambulala. Bathi bethi ngegama kwabusiswa amanzi lawo, banekwa amanzi kwathiwa akachele ngawo, uyaxoshwa akahambe. Bathatha amanzi bawasebenzisa, waphinda wabuya wathi nkosikazi ngikuthumile kanti awuzwanga yini. Indaba enkulu, umama inkonzo leyo baba ngena kuyona beyimukela phansi, futhi-ke nje mama uphathwe igama likaShembe akuswakali kahle. Kodwa yathi bayifika lensizwa, yafika silolaka, yathi inkosikazi mawungafuni ukuyenza into engisho ngizokulanda. Washo uvalo saba ukufa besaba abantu. Waqala indaba wayibika emndenini manje kanti qale kumfundisi wakhe. Wayibika emndenini. Wathi umndeni naye akatshelwe. Mtsheleni. Uzotshela ubani lemndenini ngoba bonke
abahlangene ngaye bathi udukile ulandela umuntu. Sophinde futhi simtshele ukuthi kufuneka lo muntu wakhe manje. Kwasuka ubaba phakathi wathi mina ngizomtshela ubhuti. Uthi ayingona tshela wena. Kwasuka ubaba phakathi waqonda kubaba ufike kumtshela. Hayi bambeza bathi awuze khona ukukhuluma khona ukuphuthuma. Wasuka ubaba waya khona. Mefika umndeni ohlangene kwathi cha nansi inkulumo ekhona bayibeka. Wathula nje ubaba. Bathi leqeda khona. Wathi ubaba cha kanjweni ngiwe enkosini yamaNazaretha. Hayi thina asiyazi inkosi yamaNazaretha uzohamba wena. Ngoba wena uyayazi. Wathi ubaba kulungile ngizohamba. Wasuka ubaba wenza emzini wasebuhleni enkosini inyanga yezulu. Wathi befika lapha emzini wasebuhleni wayinikela inkosi inyanga yezulu. Le ndaba wathi beyibika inkosi inyanga yezulu yathula yambheka yathi bayibheka yesithi lalelake. Yathi uShembe uzohamba umkhiphe ejele. Ubaba wasukela ebuyela ekhaya nalowo khuluma wafika walala ekhaya ezovuka abesekhuleka abesiyemndenini ahlanganisa umndeni abesewutshela ukuthi uhambe kanjani. Wathi uma bengakafiki engakahlanganisa umndeni ebuya la kulobo busuku ezovuka ngasasa ahlanganisa umndeni. Yafika lensizwa. Yafika emndenini. Yathi ngizobonga. uShembe sengikhiphile ejele. Yathi ngizobonga uShembe sengikhiphile ejele. Ngibongela kakhulu ubhuti omdala. uShembe sengikhiphile ejele. Kunye manje sekusele. Ngithe mangihamba ngemndenini, ngathi mangihamba ngemndenini, wangibuza umndeni ukuthi ngiphatheleni. Wathi umndeni ngengele phakathi kwawo ingekho into engingaphathele yona. Ubaba omncane wathi bedlule emhlabeni akazange enzelwe lutho. Ngoba phela basindisiwe abantu. Wabesethi lentshela ubhuti ukuthi ngicela angihlambulule. Abesengele umphako wami engizokwazi ukuba ngikwazi ungena emndenini ukuthi umndeni ungamukele. Wakhuluma indaba enkulu, indaba engaziwa umuntu. Abayazi le nto. Uma befika zobaxoxela ukuthi uhambe kanjani ebuhleni. Wafika sebemlindile ngeenkulumo. Wathi ilanda indaba bathi ayisizwile. Cha njengobusho nje impela ihambe kahle lento bekade uyihambele. Usebuyile ke uSibambane bembiza ngegama lakhe phela ingane umfowabo nabazali abamzala babesekhona. Sebuyile uSibambane naka sefika ukukhuluma. Asaziye unokushe ukuthi kwenziwa njani. Wathi ubaba umfowethu mesebuyile ngiyabonga. Ngicela ukuthi umfowethu uzohlanjululwa mase eqeda ukuhlanjululwa bese nekumphako wakhe azongena nawe emndenini. Kwaba inkinga ezokwenzelwa phela into ekhulunywa ngayo. Ngoba ngeke lapha yakuhlatshwe. Basindisiwe abantu. Wasethi ubaba masivumelana. Ngizocela ukuthi yonke lento yenziwe lapha kulomuzi kababa ekuwona ngubhekile. Kwathi wayilungile ngcono mezokwenzelwa lapho khona. Yenziwa le nhlambuluko wahlanjululwa ubaba omncane. Wabeseqeda wangeniswa weseni kumphako. Wathi mene kumphako wakhe phakathi komuzi. Yaphinde yabuya impendulo. Akabuye
bese baba ubuya aqonde kubona wafika sekhona isakwazi esimzalayo wathi efika waqhamuka kusona ehleke ejabulile wathi ma wathi wangibothi ngimuhle kanjani wathi nina ngiyabona mntanami usho isakwazi esimzala ngiyabona mntanami wathi ushemu ungezile yathi abasemndenini sebengemukele ngibongeleni kakhulu ubhuti omdala ngoba sengenile emndenini nezulu likaShembe sengenile kulona inkosi yehla ezulwini kaShembe wabahlangana umndeni womuzana wathi umndeni hawu uSolomoni ngokudlula kwakhe emhlabeni usedlule ngempela yana sithi lensizwa sizwe lapha ekhaya yathi uzophela uma bamncane wezele enabantwana abafowethu nodadewethu ezele imkungule intombi zizinhle intombi zakithi kodwa zazingena inhlanhla umendo zazingawutholi wathi bathi bamncane lomsizo lekhaya lizophela yayizagala intombi zakithi odadewethu abantu babefika befisa ukuzongena emzini kababa bezocela isihlobo baba sebenikezwa amadethi kuthiwe khani lafika ngelisonto abanye abafike ngelisonto bengena abantu bezocela into ekade ingaziwa ukuthi yokibe khona safika ngintanda badala odadewethu baphuma benzini yabo bakhanye ekhaya baqala babona abantu bomndeni ukuthi hayibo le ndaba ekhulunywa ngayo mathiwa uShembe unezulu uvula iminyango emivalekile konkosi sikhuluma indaba yothando umuntu uShembe uyabathanda abantu noma bengamfuni kodwa uShembe uyabathanda abantu kwangena ukukhanya emzini kaBaba kwangena ukukhanya inkosi yehlezi unezoba umuntu ebantwini abantu lo uShembe bengamazi kodwa uShembe yabakhombise nje imangaliso zakhe abakhombise uNkulunkulu ukuthi mina nguNkulunkulu eyibonkosi kuthe lapha emlazi emzini wasesabelweni 93 ngiyomshumayeli kwathi uyisabatha yamanje inkosi yesabatha yaphuma yathi lephuma khona inkosi yesabatha amathembele emlazi engakamaningi angaka lethembele lasesibona kuswela lingakami khona kwasenza uyiguqu nje ngolwethathu lapha ngaphakathi sibona kaswela lethembele lasemlazi esabelweni kwaye uthi lokuyisabatha abantu bagibela itimela kamnyandu bebheke emlazi station kwathi iphumile inkonzo ngesikhathi kinikelwa abanye sebeqala ukuhamba begibela itimela abanye ngakomnyandu
bathi bethi bafika phezulu eplatform station bakhangela abazalwane bangungile la bathi sibaya zakhuphuka insizwa zathi mefika phezulu station ziphethe imbogo ziphethe ama briefcase kwakusaphatha ama briefcase lawa ya zahlangana lapha maqede zakhe isikokela zathatha ama briefcase zabeka phakathi nendawo ziphenywa amabheshu zaba basibona lesasikokela silapha ya kwase kusuka yedwa sona lesasikokela wayeseza kubona lezi insizwa wafike wathi bantwana bakaNkuluNkulu siyanicela lapha nize kunomuntu asimazi ukuthi wakabani sithe sihamba ngestimela lo muntu wawo esitimeleni wavele washona wadlula njengoba silapha nje sehle naye sazama samthandazela sesithi sicela nani maNazaretha nize nizomthandazela sathula insizwa zabhekana zathi ayilungile siswini zathi bebhekana zasezithumana zodwa cha uthuma lapha ethempelini obekeni uMshumayeli ngeke siyokwenza umsebenzi singazange sidlule uMshumayeli kwafika insizwa yakashando kaphu ekuyona inkosana lapha kashando ezalwa umkhokheli uMamncamo endala kwathi abantu benikela phakathi ethempelini kwasekufika igama lasethi baba Mshumayeli cha manje siyacelwa lapha kunesimo esinje kanje igama nje ngaliphendula ngikhona lapho ngumshumayeli ngathi mina hambani nenkosi nokwenza umsebenzi kaNkuluNkulu enkosini Moses ngiqhubeka benikela abantu bebika insizwa yahamba lesizwa saqhubeka nje kwasetshenzwa yathi fika lezi insizwa yathi uMshumayeli usinikile isibusiso senze njani zathi insizwa siyakhona zafika abantu bakakile la zathi besize iphethe imbogo baqala bahlehla abantu bamshiya lolele zafika lezi insizwa zathi mayifika zafika nazo zamkaka njengoba kade bekakile zamkaka bebeka ukuthi lezi insizwa zizothandaza ngoba bona babekade beqala ukuthandaza baqala station esitimeleni sisinga kangeni ngisho ukufika eMlazi bethandaza base behla bathandaza noma sebehlile babona ukuthi hayi ayikho lento lo mthandazo esithandazayo ayibuyi impendulo lo uNkulunkulu ethe ngathi kude kodwa zathi bayifika sabomela zafika sasakha lesokela makade zashaya isihlabelo sokugcina zathi masisidoza isihlabelo sokugcina kwathi bafika lapha sithi yehla moya engcwele zathi masisidoza zathi bayifika lapho ekuthiwa yehla moya engcwele makade sabonakala sanyakaza isidumbu sanyakaza isumbo sakhubeka zahlabela lensizwa zathi bezothatha ivesi yokugcina wakhwehlela umuntu wathi wakhwehlela wakade ukhwehlela makade wabe sewavala amehlo kanti kade wavulile zathi ezihambisha khona ingoma ekugcineni wafuna umuntu wahlala ngezima akabonge zathi mesiqeda sasisondela kuye sawubona yebo ubani sibongo washo uhlalaphi washo zasesithi sizosiyabonga zaguquka zabathola besamila abanye lapha abanye sebehambile zasuka zabonga kulabo abantu zathi siyabonga sesoqedile wethu umsebenzi amen
umuntu makade wabesehamba wathatha imoto eziphikelele kubo ngegama lenkosi yamaNazaretha esephilile akaboshwe. Sinkulunkulu la sikhona amaNazaretha. Sinkulunkulu lesikhona. Indaba enkulu bantwana bahle basesilweni. Ukuthi siyadideka. Asimona phambi kwethu ukuthi uyena ohlabazwile wazoba umuntu abantwini kodwa yena asiyena umuntu. Yena uNkulunkulu. Engathi ke singacela uNkulunkulu asipha amehlo kamoya, asipha amehlo kubona ibonkosi. Lokho ngokuthi singumfanisi nathi ngoba vele abafani nathi. Futhi noma ngabe uyathanda uthanda akasoze afana nawe. Kwathi ngenye imini entabeni zakithi eMzumbe uNkulunkulu esikhuluma ngaye eMaNazaretha wakhamba emzini wakhuzwayo. Wakhamba emzini wakhuzwayo insizwa wakhuzwayo yayihlezi emnyango. Athi bayihleli insizwa yathi bayibheka makeleni yabona itombatobe makeleni yathula yabhekisisa lensizwa ukuthi ngabe yini leya. Yathi bayofika ngendlela elomgaqo ezodlula eduze kwalomuzi wakakhuzwayo. Yabheka lensizwa ukuthi yini yona lemini litombatomba lapha. Yathi bayingena endleleni yomgaqo yesiyebona lensizwa wakhuzwa naye inyamazane. Yathi bayibona ukuthi inyamazane yathi yabheka makeleni lapha liqhamuke khona lento etombatombayo. Yathi bayisiyabheka lapha yabona seqhamuka imalase seqhamuka ithonela. Yasuka lensizwa yabuyela lekade ihleli khona. Yahamba lenyamazane ngejubane yaqonda ngo umgaqo noma indlela idlula ngaphandle kulo muzi wakakhuzwayo. Yathi bayibaqondana nalo muzi yalibona isango elingena kulo muzi wakakhuzwayo yaphenduka. Yathi bayiphenduka yangena ngesango emzini wakakhuzwayo. Yathi bengena ngesango yaqonda ngo esibani sembuzi sivuliwe isibani sembuzi yaqonda ngo. Yathi bayifika nje esibani sembuzi yafika ngena phakathi maqede siyalala. Impunzi la isuke khona ihudwa izidla amaphisa azingena. Yasuka lensizwa umfakhuzwayo wabe sesuka singene esibani sembuzi wafike wavala esibani sembuzi. Maqede wayesesuka seya lapha ngasesangweni uyovimba lezi zinto ezihubha lenyamazana ukuthi zingangeni phakathi komuzi. Zaza zigijima ngebele imalasi zathi bayifika ngasesangweni wayihebeza umfakhuzwayo. Zadlula kona indlela edlula ebheke phansi ezansi emfuleni. Zadlula wayilala nje lapho umfakhuzwayo. Zathi masidlula akhanga amaphesela ndlela ngemuva egijima. Bafika babuza bathi inyamazana ayibonile ebeleke ihudwa izinja ayidlulanga la. Wathi umfakhuzwayo idlulile ishonile ngale. Wathi idlulile ishonile ngale. Alalela amaphesela nezinja zawo. Wasuka umfakhuzwayo ohlala lokade vele ehlalele khona. Wahlala. Wacabanga ukuthi ayakude manje amaphisi. Wasuka umfakhuzwayo waqonda esibani sembuzi
wafika wavula isiba sembuzi wathi mevula isiba sembuzi yesiyaphuma lempunzi yaphindela ngendlela eqhamuke ngayo akabonga shembe esuka bazwela lithi endaweni zakithi emzumbe wathi befika emzini oyingwele wasephakamele wathi befika emzini oyingwele ezemhlanganweni yayisimiza inkosi yesu nomhlaba yathawa lemfana yathi sondela kimi wathi besondela yayisithi yathawa umfana wami sufikile yesivuma lesizwe kakhuzwayo wathawu mfana wami wangibona ngifike ekhaya yathula lensizwe mfakhuzwayo uthe sadidile ukuthi ngizothi ngayibona inkosi pho ngizothi ngayibona kanjani yabona inkosi udidekile yebe sithi hawu mina bazama ibona inyamazane eyakungena phakathi komuzi wakini yasikhumbula lensizwa yathi inkosi yathi ngayibona wasethi ushembe ekhuluma lensizwa kakhuzwayo wasethi mntanami kwakuyimi lo ngesenzo sakho wasenza waphephisa lenyamazane yayikade isuke ihambe yofuna ukudla ukuze ibuye ikwazi ukuthi imele sabantu abayo uthi bana sabona thina ukuthi izinto sizoyibamba ithile sayithatha sayifaka phakathi komuzi wakini hawu mntanami unenhliziyo emnene wena kusuka namhlanje wasena ukhozi wasewunene uSinkosi enkulu yasezulwini uShimlizo into zonke awakhipha mina dingekile khona emhlabeni ekonkosi leyo nsizwa yabizongonene leyo nsizwa kunelibambe yazi yagoqwa ngumfundisi unene wasebopondweni uyena ngikhuluma ngaye akabonga uNkulunkulu umfundisi unene wezwela kithi waba umfundisi unene ngoba kwasho uNkulunkulu kodwa isibongo sakhe la ukhuzwayo ayibonge lenkosi sikhuluma ngothando maNazaretha amahle ukuthi lapha sikhona siphelele kuphela ithile sizozehlulekela ukuthi abantwana benkosi sibambelele kuleli lizwe elikhulu kangaka lasezulwini ushaka khombisa uNkulunkulu bakhe maNazaretha akhombisela embungulu emzini sesabelele safanto ngikhuluma ngenkosi yesu nomhlaba maNazaretha kufika umndeni wakhamane ngingumvangeli bawumvangeli siphelezele sisenkosini uma wethu udlulile emhlabeni ngesikhathi uma wethu edlule emhlabeni udlule didekile udlule uma wethu emhlabeni wadlula engekho emzini wasebuhleni uyabuya njengabantu wethu uyasithuma singane zakhe uthi uyasimela enkosini yesu nomhlaba unyazi wezulu siyomcelela intethelelo ngoba lapha khona kumnyama kakhulu ukukhanya awuyena phethe ukukhanya munye unyazi uSinkosikazi wakakhamba yemnazi wakhe nabathatha safika nabo lafika yabikwa indaba enkosini yasezulwini lo Nkulunkulu esikhuluma ngaye maNazaretha waphuma inkonzo yasekuseni inkonzo kanayi samba nomfundisi uMaphumulo asempumelelweni ethi inkosi uthi umfundisi uMaphumulo inkosi yamakhosi ngihamba nala ngumvangeli kunabantu ahamba nabo inkosi balethe ukukhuluma kuwe
isithi inkosi yakhuluma uMvangeli manje iqala indaba ngithi ngiyibeka uthi uShembe inkosi yasezulwini umnikazi wento zokuphungelihle uthi uMvangeli hamba uzobuye nalabo bantu khona ngizoyizwa le ndaba abahamba ngayo saphuma eNazaretha saphumela ngaphandle ngahamba ngoyihlalele amadokotela nabafundisi sahlala lisayixoxela indaba wasebenza umdala wensuku wasebenza uNkulunkulu wasebenza uNkulunkulu kwavala ezulwini uNkulunkulu wakubuyela ngaphakathi angiboneke ngihlele ngale labantu ngithi abahlale la balinde esangweni kwaqhamuka kwafika uMshumayeli uKhanyile uMshumayeli uKhanyile hamba ememeza ethi uMvangeli umncwabe wasemlazi nathi mangikhamuka wathi uKhanyile wathi uKhanyile uMvangeli uyacelwa ngaphakathi inkosi nabantu hamba nabo ikhuluma ngoNkulunkulu maNazaretha nasuke ngigijima nathi bengifika esangweni valiwe amasango ngabe sengibiza laba bantu silandela uMshumayeli uKhanyile nababiza laba bantu sasesiyangena sangena samlandela uKhanyile wathi uKhanyile kulungile kuqala uthando luhlela sezulwini sengaphakathi sathi sikhashana nje sagoqelela uKhanyile khona la wavuleka umnyango wathi uvuleka umnyango wesema kuvulana wasethi sondelana sasesiyasondela mase sondela maNazaretha uthi yakhulumana ngase ngithi khuluma insizwa yakhona kaChamane ihamba nomndeni wakhe yasiyibeka lensizwa indaba yathi inkosi njengoba ngila ihamba nayo nangomndeni wakithi sithuluma wami ongasekho emhlabeni uma wami udlule emhlabeni inkosi engazange kubona ukuthi wena uNkulunkulu udlule emhlabeni engale ngaphesha komfula wafika ephuma wami ungesefihliwe uyabuya wami uthi lapha khona kumnyama kakhulu kokukhanya uthi kodwa ngone phethe ukhanya uwenyazwezu uthi asile somdala lethele kuwe okuzaphume lapha kulabo bomnyama hlezi kubo yabuza inkosi yesu emhlaba musu umnikazi wento zonke wathi uthe uzani nimcelele ngani bathula babhekana ngabona ukuthi ayisenginakele kakhulu ngase ngithi inkosi yesu nomhlaba izwi lizophuma ezulwini ukuthi kufanele kube yini yasithi inkosi yasezulwini abahambe bothenga imbuzi lapha yathi bayisuku umizwa yakhamalithele uyabesebuza umdala wensuku wathi lo uyayithengaphi imbuzi yama lesizwe kaChamane yadideka nami mina zacima ngibana Nkosi yamakhosi ngoba unemoto ngicabanga ukuthi uzohamba uyifuna erinyane embuzini cabanga ukuthi kuphe esabelweni eThafalkop naserinyane wasecima ibanda kumina ngasazi wayesehleka umdala wensuku wasethayo akaphuma athi mele sangweni abuze ukuthi imbuzi zitholakala lapho uzoyithola nemela baba njalo aphuma lesizwe kaChamane bese sangweni ebuza base beyele yabuya sidonsa imbuzi siza nayo kodwa khona indaba engeyona maNazaretha amahla sezulwini ukuthi la sikhona sisezulwini futhi sihleli noNkulunkulu yathi bayifika lensizwa lembuzi yathi ifike le yathi bathi yasondela yeselibuzi ukusezulwini umnikazi wento zonke wasethi bapho hamba nabo mabe khona basondele bonke bayibambele imbuzi base besuka basemndenini base besondele imbuzi uthi umdala wensuku engakabaniki isibusiso uthi ngamhla ephuma emzini oyingcwele wasebuhleni waphuma nayo yonke imindeni njengoba ngithi babelelane kule mbuzi nje namhlanje bonke bayabuyela ezulwini wathi inkosi ngibusisa Umnikazi wento zonke akhona emhlabeni akhona ezulwini uma bona ukuthi ubona yonke indawo
kahle lokhu Nazaretha. Asibe noqonda nokwazi ukuthi mawusuka emzini wakini usuke emazweni akini uzela uzokwenzani. Bheka esihlabeni ungabheka ezinye izinto. Bheka umnikazi wamandla ulalelizwe qhamuka esihlabeni phela. Ngoba uNkulunkulu lo ophambi kwethu ebonkosi. Hayi maNazaretha. Le ndaba engikhuluma ngayo ngikhuluma ngendaba yothando esithandwe ngalo uNkulunkulu omuhle wakithi ebuhleni engathi akasigcina silondoloze asihlenga sivikele onakeni olubi oluvukela amaNazaretha oluvukela amakholwa agcina amakholwa engasaboni ukuthi phambili ubani lo phambi kwethu kakhulukazi onakele kakhulu la ngikhona nami ngoba la befundisini abafundisi bagcina sebekhohlwa ukuthi ubani sebefuna ukuphikisana nezwi engathi bafundisi singabheka esihlalweni makade sibe lovalo sesabe sazi ukuthi ubani ophambi kwethu nalowo mazwi ngiyabonga Nkosi Yesu nomhlaba ngibonga uthando ongiphelona ngiyacela ukwehlela ngezansi ngibuyisele ezulwini uNkulunkulu uyena oyolungisa lapha ngene khona angithethelele Nkosi Yesu nomhlaba. Siyabonga amazwi omnandi sophambuzo Nkosi izimbusisi.